The CM Solar Mission is a flagship initiative by the government of Meghalaya, implemented by the Meghalaya New and Renewable Energy Development Agency (MNREDA). Its goal is to make the state energy resilient and environmentally sustainable. The mission offers a variety of solar systems to meet different needs. CM Solar Mission is a program designed to be affordable and accessible. Small households only need to contribute 10% of the cost. The state government covers the rest, providing a 15-90% subsidy with the remaining amount for larger systems covered by simple bank loans. To apply for the CM Solar Mission scheme, you can consult with MNREDA and submit your application through the district administration or contact your nearest block development officer (BDO). Dude, Priya and Reha both want to meet me today. I just met Shreya yesterday. What should I do? First, go and get yourself tested for HIV. HIV test? You have multiple casual relationships and unsafe sexual practices. So it is important to get tested for HIV. You are scaring me, bro. I'm not trying to scare you. I'm trying to make you aware. Having sex with someone without a condom carries the risk of HIV. Why are you always ignoring this? Do I have to remind you every single time? And yes, you seriously need to change your behavior. Okay, fine. I'm not ignoring it. Sorry, Priya. Sorry, Reha. Today I am giving time to the HIV test, not to you guys. If your habits are like Rahul, HIV test is important for you. Kesan giwa chongdai Iawmusiang. Apok kalamaga JTTA Tribal Traders Association JTTA negas ngi dalai cham go yo EM apa ya katan market ke JHADC US Chadam. Ini ia cham to ajrong idunai em gidukan Iawmusiang shopping complex ko badang pengkrek kata. Presiden ke JTTA Wyrta Nadir de ongwa ne de ya dorkat hau EM haiwar pensnya wa gisne mo temprai ke yawarim nerai wa manadap chnayaka to pediang chwa ya giwa chongdai warim. De ongwa chwa wo korea ya ke yaw de em rus pa atam gidukan mo gistol we ikwa yong ki to uduna gidukan ne wo jo em na chwa. Cho de ongwa gitu gisnem depan por na council chwa wo korea ya ki tangwa em yo por ki iwar pon bor ya ke JTTA wo lai ujor de mukotduma haiwa de e por ya ki wo korea gin dukan. Nei liang UEM de kular wo chimkia wo ra cha UCM we wat cha ke stip committee ya ke ni kapang. Hai to awan wa IE permit thame u ya thana jer ong wa tangkat iwa em gatte mi council pun biang kemanwan ule ko ya permit thame da Maham ule wala da mi dukan ki so permit wa em rus patam liang ga JTTA le daura ga ni kam cha general meeting wa mi sa ko wat u ujor da mukotduma I kam ga san yong ga nong chong yao JTTA Tribal Traders Association the one chairman what we in charge wa to ya ga yao hai wa da smith di HT jo kam jo le ki kor isla hay to woni ga yaw no do ipori wa I kam ginong chong yaw hay protu yang gajeng dia Tribal Trader Association the could yi o am ga meeting gamon yo ye berkat ne benta o konria ye ga yaw ga chana ga thmi I report ni le yang I pedeng ga yaw ga thmi we hay ju ipor la I jing bodi wal gamon gamale first preference ni mana da chana ga yaw ini ki chong chwa ni ho do gi emi ga machi ruspa duna ki permit holder hay te por man I jingkwa yang itu amhodu na kata kan ruspa ligi stall de da gunung kong da ku aron le hedi por chwa wo pun kriya I nete pan por ni ke council da mem I por council I do wile daga case percaya ke council daga court order the right ga hite wo ila I hadu ga sudrik yang January kan sandrik January arja khabir to kriya nete temon I teuro I duhun lang I hedi por Tadi yul ti to mana dep chnai ge yaw yo I lut I woro ka kam gi permit holder sa hadiu de bi kalam wo em charge ogu yigin ge kam no ro ga chausi em bo yi go po chu chu ga isi te da uju ba wo ne ba o miu I raismen ke ni do ro ga chausi em bo yo ga ki po isi la hi to ong gi permit ge thami go issue go council mon ini le am I tang gi te em le I do ong im hodu na ga rus pa atli Tagama nga tayo ang idulis pa atali. Tayo ite nga council bo jing ang pun kay kala di issue gi de thame. The boy issue nga chiki the one gi yaw the boy im tibi tingwa hejin se ke council do am common sense ga wala do issue gi thame ho tang ite go am le mi go pandak taman. Kar bo jing ang pun kay ka. Ikam ka san yi be je ga nong rim go wal kam nga man le. Mhodu na le ni mhodu itu gi ruspa ngut ki permit holder. Cho korea ini ni yaw rin se ka jaw thame.
Iye yang dengan rim hoi uduk gi. Kalau jauh kaman uduk gi, tapi ni ke kam right ke general meeting yang permit holder, boye ko po cakap case ni. Uduk kata ini.